imiriro muri Beirut umurwa mukuru wa LiBAN mu bitero bikomeye bya Israel muri kino gihugu. Ibitero bikomeye bya Israel muri Gaza. Ibitero bya Hezbollah ndetse na HAMAS muri Israel hit the Israeli port city of Haifa for the first time. Ibingibi byanabashije kugera ku nzu z'abaturage kandi bikazisenya abantu ndetse bakanakomereka. 4 people injured between minor to moderate. Imyigaragambyo ikomeye henshi ku isi basaba Israel guhagarika intambara yayo muri Gaza. Pro-Palestinian protesters also took to the streets of the German capital. Ibingibi ni bimwe mu byaranze umunsi wuzuza umwaka intambara itangiye. Nyuma y'ibitero by'amasi kuri Israel, ibitero byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2023. Ni ibiki byihariye byaranze uyu munsi? Ikaze muri kino kiganiro maze turebere hamwe ibyihariye byaranze itariki 7 z'ukwezi kwa 10 nyuma y'umwaka neza ibi bitero by'amasi kuri Israel bitangiye, ndetse no ntambara ikaza no kwinjirwamo n'ibindi bihugu, aho kugeza ubu Israel iri mu ntambara 7. במקום הזה במקומות רבים בארצנו. Kuri iyi tariki ahampagaze ndetse n'ahandi henshi mu gihugu cyacu turibuka abacu bishwe, turibuka imbohe zacu mutegereje kuzana amahoro mu rugo. Turibuka kandi intwari zacu bapfuye barwanirira igihugu ndetse n'ubutaka bwacu. Twanyuze mu bihe bikomeye cyane by'ubwicanyi ndengakamere mu mwaka ushize, ariko twarahagurutse duhaguruka butwari nk'abantu, nk'intare. Abantu bahagurutse nk'intare, aba bantu barwana nkazo. Nyuma yaho nibwo Netanyahu yacanye umuriro mu rwego rwo kwibuka abantu bapfuye bazize bino bitero. Ahangani ku rwibutso rwiswe Iron Sword ruherereye mu gace ka Yerusalemu. Umwaka urashize muri Israel habaye ibitero byatangijwe na HAMAS tariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2023. Kino gihe abantu barenga 1200 barapfuye maze abandi bajyanwa nk'imboye muri Gaza. HAMAS ari batwaye. Ibyo bitero bya HAMAS byabaye ibitero bikomeye kuko Israel yayitangaza yuko itagiye kurebera ahubwo ko igiye gusubiza. Ntabwo byatinze kuko kino gihugu cyahise kigaye ibitero bikomeye cyane kuri HAMAS muri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaravuze ati igihugu cyacu kigiye mu ntambara byeruye nyuma y'igitero gitunguranye HAMAS yateye ku gihugu cyacu. Mu mashusho yashyize hanze kino gihe Netanyahu yakomeje agira ati baturage ba Israel turi mu ntambara, ibingibi ntabwo ari ibikorwa bya gisirikare, iyi ngiyi ni intambara. Kuri uyu munsi ubwo hizizwaga umwaka bino bitero bibaye, ibingibi nyine byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 abaturage benshi mu mihanda ya Yerusalemu mu majyepfo ya Israel bagaragaye barimo kwigaragambya, abandi baririmba indirimbo z'agahinda mu kwibuka imaze umwaka bibaye. Ibintu byahinduye bikomeye indi minsi yose yakurikiye. Bamwe muri aba baturage abagera kuri 300 bageze ku nzu ya Minisitiri w'Intebe Netanyahu, aho imbere y'inzu ye bafashe umunota maze bibuka abantu babo, bibuka bapfuye hamwe n'abagifashwe na HAMAS. To the Prime Minister's home. Their demands the same for exactly 1 year. Bamwe muri aba bati We're standing right here in Jerusalem. Turacyazirikana ibikomeye byabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Twajangaho kugira ngo twibutse twebwe ubwacu, twibutse Netanyahu ndetse tunibutse isi yose ko akiri akazi ko gucyura abagishimuswe na HAMAS. Nicyo kintu cya mbere cyakabaye kitabwaho nonaha. Since so many Israelis were taken kidnapped by Hamas. Mu gace kari kabereyemo iserukiramuco aho abantu 360 bapfiriye ubwo HAMAS yateraga Israel, perezida wa kino gihugu Isaac Herzog mu kwifatanya n'abaturage yagize ati tuzakomeza kwibuka abashimuswe, abishwe, abafashwe ku ngufu n'abagizweho izindi ngaruka. Dukwiriye kwizera yuko mu bufatanye bwacu byose bizashoboka kandi bikagenda neza cyane. Mu bindi bice bitandukanye by'igihugu cya Israel abantu benshi barimo kwibuka, abandi bigaragambye basaba yuko ino ntambara yahagarara maze ibintu byose bigasubira ku murongo. Hagati aho muri kino gihugu kuri no tariki ya 7 umutekano wari wakajijwe muri Israel mu kwirinda yuko habaye ikindi kintu gitunguranye mu kwizihiza uno mwaka bino bitero bibaye. Gusa nubwo uwo mutekano wari wakajijwe ku rwego rwo hejuru, n'undi ntabwo byabujije yuko HAMAS na Hezbollah babasha kurasayo 5 rockets that penetrated deep into Israeli territory. Inzego z'umutekano mu gihugu zari zashyizwe mu rwego rwo kwitegura buri kimwe Israel yari yavuze yuko babizi yuko HAMAS ishobora gukora buri kimwe cyose, mu buryo rero badakwiriye kwirara. Igisirikare kandi cyari cyabujije abaturage kujya ku nkombe, ku biyaga n'ahandi hariho hose ho kwishimishiriza mu rwego rwo kwirinda ibishobora kuba bitateguwe. Mu gace ka West Bank Israel igenzura, ibintu byose byari byafunzwe mu kwirinda yuko habaho gutungurana. Abanyepalestina bo muri West Bank bo bari banabwiwe yuko uyu munsi batemerewe kurenga muri kano gace kabo ngo bagire ahandi bajya.
Nyamara Hezbollah uyu nguyu ukaba umutwe wavuga yuko ufatika mu bahanganye na Israeli wabashije gukora ibyihariye kandi bidasanzwe ubwo warasaga za misile mu mujyi wa gatatu munini muri Israeli. Uyu nguyu akaba ari umujyi wa Haifa, the Israeli port city of Haifa, for the first time. Ni ibisasu byabashije kugwa muri kino gihugu aho abantu 20 bakomeretse nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Israeli. Hezbollah yatangaje ko yabashije guhamya no mu bindi bice bya Israeli kandi ko ari na gutyo bizakomeza mu bihe bigiye kuza mu Israeli itagarika intambara yayo muri Gaza. Hezbollah kandi no ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023 nyuma y'umunsi umwe gusa igitero cya HAMAS gitangiye nabwo kino gihe yarashe ibisasu bikomeye muri Israeli mu rwego rwo kwifatanya na HAMAS nubwo ari kubwirinzi bwa Israeli bwabashije kubiburizamo. Israeli ikaba imaze iminsi yica abayobozi bakuru muri Hezbollah aho mu minsi ishize Israeli yishe Hassan wayiyoboye imyaka 32. Urupfu rwe ni urwabajirani cyane yanahise ifata icyemezo cyo kwihorera aho ibyo yabikoze irasa ibisasu muri Israeli. Kugeza uyu munsi kandi Iran ikaba yavuze ko Israeli niyongera na gato kugira agasasu na kamwe irasa muri kino gihugu iki gihugu gishobora gufata imyanzuro ikomeye kuri Israeli ndetse irimo nirengeje urugero. Mu gihe hashize umwaka bino bitero kuri Israeli bitangiye, ibitero byatumye Israeli nayo itera muri Gaza ikaninjira no mu zindi ntambara zitandukanye mu bindi bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Hari imyigaragambyo kuva byibura ku itariki 5 aho abantu bari mu mihanda basaba Israeli guhagarika ibyimaze umwaka ikora. Ibyo ngibyo bikaba birimo ibitero bitarobanuye muri Gaza. Ibi ngibi byahitanye inzirakarengane nyinshi zirimo abana, abagore, abasaza, abagabo n'abandi batari HAMAS, dore ko kugeza ubu abarenga 42,000 bose bamaze kwasiga ubuzima mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, mu Budage, muri Afurika y'Epfo, muri Espanye, muri Turukiya, muri Iran n'ahandi henshi ku isi. Hari imyigaragambyo yamagana igihugu cya Israeli kuri buno bwicanyi ikomeje gukorera abasivile kandi gatera ibisasu ndetse n'ibitero bikomeye cyane nta kurobanura. And Istanbul in a show of solidarity with the Palestinians. Kugeza kuri ubu ngubu kandi igihugu cy'Ubufaransa nacyo cyabaye gihagaritse ingendo z'indege muri Tel Aviv kugeza ku itariki byibura 15 z'uku kwezi kwa 10. Ni mu gihe kandi Air France yatangaje yuko indege zayo zizongera kwerekeza Beirut ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 mu gihe nta cyaba gihindutse. Muri kino gihe umwaka ushize HAMAS iteye muri Israeli, kugeza ubu kino gihugu kirimo kubarizwa mu ntambara nyinshi zitandukanye. Ahangaha harimo Iran, LiBAN, utanibagiwe Gaza, aho hano hose Israeli ihanganye n'imitwe irimo Hezbollah. Bino bitero bya Israeli cyangwa se no ntambara ubu ngubu yanamaze kugera muri LiBAN, aho Israeli imaze iminsi irwanira na Hezbollah, umutwe ufashwa na Iran. Ibyo ngibyo bigakurikirwa n'ibindi bitero Hezbollah nayo yatangije kuri Israeli ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 nyuma y'umunsi HAMAS nayo itangije ibyayo. Iyi ngiyi rero ikaba ari intambara idasanzwe. Mu cyumweru gishize cyonyine ibitero bya Israeli byishe abantu barenga 1000. Ibyo ni ibyatumye abantu benshi ubu ngubu barimo guhunga by'umwihariko mu murwa mukuru muri Beirut, bahunga birinda yuko hari ibindi bitero byabageraho, dore ko barenga miliyoni kugeza ubu aribo bimaze gutangazwa yuko bavuye mu byabo. And this appears to be another night of intense bombardment. Ni mu gihe kandi Israeli imaze kwica abayobozi benshi buno mutwe wa Hezbollah mu minsi ishize. Kugeza kuri ubu Israeli nubwo itarimo gutsindwa ku rugamba, gusa kubijyanye n'imibanire n'ibindi bihugu hamwe no kuri ku bintu bigaragara, iki gihugu isura yacyo yabonywe n'isi yose, ndetse biragoye yuko hari uwazongera kuvuga ndetse no gushyigikira yuko bano koko aribo b'inzirakarengane akabikora atirengagije nyuma yuko Israeli yishe inzirakarengane nyazo muri Gaza mu bitero by'uburakari bwinshi bitigeze birobanura. N'uyu munsi kandi bigikomeje. Ino ni intambara yagaragaje ukuri gukomeye cyane ku gihugu cya Israeli, aho benshi batekerezaga yuko ari igihugu gikunda amahoro, kikaba igihugu cyitaga ubwoko bw'Imana n'ibindi, ndetse benshi ku isi yaba abaturage ndetse n'abategetsi bari barahoze bari inyuma ya kino gihugu. Gusa mu gihe umwaka umwe wonyine ushize ibintu byose bitangiye, wavuga yuko Israeli n'ubwoko kitigeze itsindwa ku rugamba, ariko kandi kubijyanye n'isura yabo y'ukuri iyi ngiyo yamaze gutsindwa, isura y'ukuri ya kino gihugu yamaze kwigaragaza. Ikindi kandi mu gihe hashize no mwaka ino ntambara itangiye, byanatumye uburyarya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo bugaragara, aho kino gihugu cyakunze kwita umurinzi w'amahoro ku isi, ugushyigikira Israeli kugeza ku rwego byakozweho. Isi yose yabashije kubibona yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikira gusa hari inyungu zayo. Ibyo ngibyo nabyo bikaba byarabaye igihombo gikomeye muri uno mwaka umwe gusa Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze biteye muri Gaza, dore ko kuvuga ko Israeli yateye muri Gaza ari yonyine, ibyo nabyo byaba birimo kwirengagiza cyane ko byinshi mu ntwaro ndetse n'amafaranga Israeli ikoresha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigiramo uruhare rukomeye. Kugeza ubu ngubu kandi
nubwo imiryango mpuzamahanga itawemye kugaragaza yuko Israel ikwiriye kuva ku butaka bwa Palestina maze hakaboneka agahenge mu ntambara ihanganyemo na Hamas dore ko imaze kugwamo abatari bake ndetse kandi biganjemo abasivile mu buryo bubabaje. Nyamara kino gihugu mu gusubiza cyavuze ko kitazahagarara kitamazeho burundu umutwe wa Hamas. Minisitiri w'intebe Netanyahu akunze birumvikana kwigereranya na Amerika iyo asobanura impamvu zo kwica abasivile mu bindi bihugu. Ati nk'uko Amerika itari kwemera agahenge nyuma y'iraswa rya Pearl Harbor bikozwe n'igisirikare cy'Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi, cyangwa se nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo ku itariki 11 Nzeri umwaka wa 2001, Israel nayo ntizemera guhagarika imirwano na Hamas nyuma y'ibitero bikomeye byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ibyo ngibyo rero mu yandi magambo ni nko gusobanura yuko Israel nubwo hapfa abasivile bangana gute, abana, abagore, abagabo, abasaza n'abandi bose b'inzirakarengane, ibyo ngibyo bitayireba mu gihe ku giti cyayo yumva yuko intego yayo itari yayigeraho. Ibyo bikaba ari ibintu byagaragaje gutsindwa gukomeye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ibihugu byombi Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakunze kwigaragaza nk'ibishyigikira. Kuri uyu munsi kandi hibuka umwaka ushize ino ntambara ya Hamas na Israel itangiye, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres, umugabo wakunze kuvuga ukuri kugeza ubwo kenshi Israel mwikomye aho ndetse yanamusabye kwegura, yongeye gutanga ubutumwa bugaragaza yuko Loni ishishikajwe n'amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Antonio Guterres ati ibitero byo ku itariki 7 Ukwakira byashenguye imitima. Kuri uyu munsi turibuka aho bose bishwe urw'agashinyaguro ndetse bagahura n'ububabare bukabije, harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi bari abantu bibereyeho mu buzima busanzwe. Uyu munsi isi yose yongeye kuzamura ijwi tunenga ibikorwa by'umutwe wa Hamas birimo abantu yafashe nk'imbohe. Mu mwaka ushize nahuye n'imiryango ifite ababo bashimuswe, ibyo bituma nsobanukirwa byinshi ku buzima bwabo, nsangira n'abagahinda n'ububabare bafite. Gusa nanone iki nicyo gihe cyo kugira ngo ino ntambara irangire. Antonio Guterres ati nicyo gihe cyo kurekura imbohe, ni igihe cyo gushyira hasi intwaro, ni igihe cyo guhagarika amakimbirane yashegesha akarere, nicyo gihe cy'amahoro ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga n'ubutabera. Yasoje agira ati UN irajwe inshinga no kugera kuri ibyo. Kugeza uyu munsi kandi nubwo muri Israel umutekano wari wakajijwe, ubwo ibihumbi by'abanya-Israeli bari bahuriye mu mujyi wa Tel Aviv kwibuka babo baguye muri ino ntambara, amakuru yerekana yuko Hamas yongeye kubasha kohereza ibisasu aho bari bateraniye, aho kuri ubu hataramenyekana niba hari abahitanywe nabyo. Gusa niba koko bahari, ibyo byo bikaba ari ibintu bishobora gusubira ahantu habi cyane, maze ino ntambara n'ubundi iterekanaga icyizere cyo kurangira, ibyayo bikaba byahinduka ibindi. Minisitiri w'intebe Netanyahu aherutse gutangaza ko ibihugu by'abashyigikira cyangwa se ntibibashyigikire bazakomeza kurwana ino ntambara. Atereka mbabwira ibi, Israel izatsinda bayifasha batayifasha, ariko ikimwaro cyanyu kizakomeza kubaho na nyuma twaramaze gutsinda intambara. Mubimenye yuko Israel izarwana kugeza urugamba turutsinze, twabikora ku bwacu cyangwa se ku bufasha, tuzabikora ku bw'amahoro ndetse n'umutekano by'isi yose. Gusa ariko abakurikira ntabwo bagishidikanya uburyo Netanyahu ari umugabo ukunda intambara ku buryo bwose bushoboka ino ntambara ari kuba yarahagazemo, cyangwa se nanone byari gushoboka yuko irangira. Nta namwe yigeze agaragaza ubushake na buto bwo kuba yahagarara nubwo abantu barenga 42,000 bose bamaze kwasiga ubuzima. Ibi bitero byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 bimaze umwaka bibaye, ni ibitero byerekanye gutsindwa gukomeye k'umutekano wa Israel, ndetse ubu munsi abanya-Israel benshi bapfiriye rimwe muri kino gihugu bazize umutekano muke kandi nyamara bari bawizeye. Kugeza ubu ngubu kandi abarenga 100 baracyari imfungwa za Hamas, mu gihe Israel ivuga yuko itazahagarika bino bitero Hamas itaratsindwa burundu. Iyi ngiyi niyo ntambara ya mbere imaze igihe kinini cyane hagati ya Israel n'Abarabu kuva mu mwaka w'1949, ndetse ikaba ari nayo imaze guhitana abantu benshi kurenza izindi. Ibi bitero bya Israel by'umwihariko muri Gaza ni ibitero byuzuyemo umujinya ndetse no kwihorera gukomeye, aho kenshi nubwo Israel yakunze gushinjwa ibirimo nko guhonyora uburenganzira bw'abantu ndetse no kwica amategeko mpuzamahanga agenga intambara, ariko kandi Israel kuko birumvikana ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yigeze ibyumva. Ubwo bwicanyi yarabukomeje no kugeza uyu munsi, ivuga yuko igamije kurimbura burundu umutwe wa Hamas ku buryo utazongera kubura umutwe na rimwe. Ibintu umuntu wese ubasha kubona abona yuko bitazigera bikunda, dore ko Hamas irenze kuba agace k'abantu, ibintu bigoye cyane yuko abanyepalestine bazemera yuko cyabava mu mutwe bitewe n'amateka aranga bino bihugu byombi. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye ndetse no mu nkuru zihariye by'umwihariko kuri no ntambara. Ibisanzwe ukaba ari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye,
harimo mashine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Imiterere y'imbere mu nzu yawe burya inerekana uko utekereza. Ibaze mu nzu yawe hari igisenge kigezweho gikoze kumwe wigeze kubibona ahantu ukabikunda, ariko uti wowe ntabwo byakugeraho. Umva, muri LiBAN Trading Limited hari promosiyo idasanzwe kuri izi gypsum boards, aho muri kino gihe uza maze ukatubwira uko inzu yawe wifuza ko ibimeze. Ibyo ngibyo tukabikora mu gihe gito cyane. Uretse ubwiza zino gypsum boards zacu zifitemo, zinafite ububasha bwo kurinda inkongi z'umuriro. Ntabwo zirya umwanya w'inzu yawe kandi zituma hasa neza bihebuje. Usibye n'ibisenge, izi gypsum boards zinagufasha kuba wakubaka ama office cyangwa se ibyumba, kandi rwose bikaba nabyo bisa neza cyane. Nakubwiye kuri promosiyo ihari, noneho byo ni ibindi. LiBAN Trading Limited dusange ku Gisozi mu Gakiriro, cyangwa se unadusanga i Remera kwa Rwahama. Yewe wanatuvugisha kuri izo telefone